Da li konzumirati maslinovo ulje samo ili uz obrok? Ispitivanja su jasna. Mnogo je bolje konzumirati maslinovo ulje uz obrok. Zdrave masti u ulju pomažu vam da usporite varenje i da povećate stabilnost šećera u krvi, što vam također može dati osjećaj sitosti i duži vremenski period. Zbog toga je pametno koristiti maslinovo ulje uz svaki obrok, ali ne treba pretjerivati. Što je još važnije, maslinovo ulje se izuzetno dobro slaže sa hranom koja je bogata hranjivim supstancama. Povećava bioraspoloživost vitamina koji su rastvorljivi u mastima, pre svega vitamina A, D, K i E. Prostim rečnikom rečeno, maslinovo ulje pomaže vašem organizmu da apsorbuje više hranjivih supstanci iz hrane koju jedete. Na primjer, zelena salata s paradajzom postaje hranljiva bomba kad je zalijete maslinovim uljem. Prema nekim istraživanjima, iz salate koju prelijete maslinovim uljem, organizam izvlači 10 puta više vitamina i minerala nego što je to slučaj kada tu istu salatu jedete bez maslinovog ulja. 10 puta više. A koja je preporučena dnevna doza unosa maslinovog ulja? To sve zavisi. Za zdravlje srca preporučuje se minimum 1 supena kašika maslinovog ulja, 2 su neki prosek, a ukoliko sledite mediteransku ishranu, odnosno mediteransku dijetu, tada se radi o 4 supene kašike dnevno.